بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي ورحمته كم عادت دوه جري مغرب نماذ فهم سلسلة غوتجا مسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا ميري ألغون من فاشن قصتكو فاواني سورة الحجرات تفسير أد مسورتكي مدينة باوا لبا فاوا سورة إهنكم مسورتكي مدني سورة مسورة الحجرات ميغوتا نندوون سببكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ಗಂಡುವರುತಹುಗೆ ಹುರ್ಮತ್ ತರಿಕಂ ಮಿಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾ ಫವಾತಿವೆ ಅದ್ ಹುಜುರ ಐ ಅರಬಿ ಬಹುಗ ಗಂಡುವರು ನುವತ ಕೊಟರಿ ಮಿತನುಗ ಮಿವನಿ ಹುಜುರಾತ್ ಸಬಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲಕ ವಕಿನ್ ಗಂಡುವರೆಂ ಹುನ್ನಾತಿ ಎಹೆಂಬೆಗೆಂ ಎಕಬಂ ಇಶಾರೆ ಕೊರವ್ವಾ ಮಿತನುಗ ಹುಜುರಾತ್ ಎಗೊತಂ ಆಸ್ಫಾ ಎವನಿ ಅದ್ ಮಿಸೂರತಕಿ ورقنا أخلاقي روتي أخلاق فلا ولتكين همنفاوا سورة بسمة إهم بجم مسورة باي مفسرون سورة الأخلاق نوتا أخلاق سورة ميغوتا بس نندبا فوي أد مسورة فتوم الله سبحانه وتعالى وحي قربني يا أيها الذين آمنوا أي إيمان وجه ميسكن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله سبحانه وتعالى يا أدي إله رسول صلى الله عليه وسلم أمر فلته كوريا تيباميهم إبس كما نوريج واتقوا الله أدي تيباميهم الله التقوى ورواش إن الله سميع عليم هم كشورون الله سبحانه وتعالى كي السوا وديجم مولا دن وديجم إلهه آياتك الله سبحانه وتعالى مخاطب كربا فموني يا أيها الذين آمنوا أي إيمان بجميع استكن هم إكني إيمان كم أهل ودين الله سبحانه وتعالى مي آياتك مخاطب كربا فموني من الله إبيك لك الرسول نبي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كبان دبا بجن أسفا بإكلك فان ودالو كبا ميغوتا خطاب أوجك مبنينما أد إيمان كم أهل ورين نن إكاني خطاب أتوجه كم بنينما أين ده كدري هيو كم كان أمور كربون نوتا نبا كم كون منا كربون كبوغا إهم بيما ميتانوغا الله سبحانه وتعالى مي أنغوا إنغوما تيباميهم كانولا أدوا هاش يا أيها الذين آمنوا أي إيمان بجميع سكنة مفدان أتوجه كما بنينما إغوتكي مؤمنون ورف فادا هور كومس كمن أمر كربانية نون نما جلهم هوري كومس كما كون نهي كربا إكم منا كربانية إهم بيما مي خطابك تيباميهم كانوا لا أدو أهاش أدي النداء ما كنت أد الله سبحانه وتعالى آياتك بيان كربا فما كنت فريها ما كوفي كما بنينما تيباميهن لبينا كاميابا نصيبا مدوغا وسنا فكر كراش أدي إمام بمستكون خطاب أومون إن ده قد كمكي خطابك إكلي فابا أمر فرتكي أدي خطابك إكلي جنبا إمها نهيتك كي أي إكم كرمون إيمان كم فريها ما بجنبا كنت تكك أدي أمر فلا خلاف وجهكم بنينما أميه إيمان كان إكمل سببون أني بكين دان كنت تكن مي خطاب تكون ده بكين دني أدمتنوغا وكي خاص كما كان نو ميتي لا تقدموا تباميهم اسم قرآن
bayna yadayillahi wa rasuli allahu ge rasulaga amurfuluge kuriya tiyabami hon isnukurashe isnukuran vi kon echikamen angawa fenne ege benumaki ammu kurabun maneki Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahu ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amurfuluge kuriya tiyabami hon evves kame ad ei bahekamuga vinames nuwata kura kamekamuga vinames adi enun kamekamuga evves kame allahu ge rasula sallallahu alaihi wasallam ge amurfuluge kuriya tiyabami hon nunereshe sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala ya adi ilahu ge rasula sallallahu alaihi wasallam ge amurfulutaki ei kuriha kamakavren iswan amurfulutake ad allahu rasula sallallahu alaihi wasallam ge amurfuluge kuriyan kankan iskurumuge bay misahal tan hama kollana furtama misarage gotoga miwati rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fabani la tuqaddimu ramadana bisawmi yawmin wala yawmain ramadan mahuge kurin edduwas nuwata deduwas kurin tiyababiyun roda hifan nufasha hushkama ad egotak kanta kofikama baninawa misaraka rodamas awmuge edduwas nuwata deduwas kurin mihaku roda hifan fashafikama baninama ege maneki allahu rasulaga amurfuluga kuriya emihakan kame kurawuniya sawbaki rodaga wagutu adinuwe jehe rodaga wagutu jeheni ramadan mas feshurima anikkolum rasul sallallahu alaihi wasallam miwani ege kurin edduwas nuwata deduwas kurin roda hifan nufashashe migotan amur kurabafa ehen hadisaka rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafa we man sama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam ad emiha ka shakku wegen wa duhegga roda hifafi kama baninama emiha ku abul qasim sallallahu alaihi wasallam uredijje ad abul qasim ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge kunya ekalek faanu ge emme doshi firihen dari kalunna kiyanama ki qasim ehemge ekalek faanu ge kunya yakadde ifawani abul qasim mifada kommekas mitanu gami wani rodamahu ge edduwas nota deduwas korin ei mihaka faharega rodamas wadadanakama hiwegen ege edduwas nota deduwas korin roda hifam feshu ege tereka duwannana misalaka shaban mahuge evvana duhum feshigen mul shaban mas ekko roda hifamun anna mihaku roda hifamun aun ei mi hadis gamiwa nahige terekan ekame nuwe bannan ehennames mihaku ramadan mas feshuma de terega shakku ufedigen yagin kollumuga gotun edduwas nuwata deduwas kurin roda hifakama baninama ege maneki mi hadis gamiwa nahige tereng emihaku bannane adi emihaku evani allahu ga rasulaga amuru fuluga kuriya emihege amilla ra'yu ekamuge tereya nerefe ad ehem misare ege devana misara kam yoti bid'a hedum ad bid'a hedumaki ei allahu rasula sallallahu alaihi wasallam ge amur fula adi ekale irshad tahuge kuriya gokkiyun himene kabe sawbaki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fabani alaikum bisunnati tiyabami hunga macca lazim wegamani timan rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga hifetume wa sunnatil khulafa'ir rashidin aditi man kalegfanuge fahum wadagannawa khulafa'ur rashidin ge sunnatuga tiyabami hun hifahattashe al mahdiyyin min ba'di hidayah libigemwa timan kalegfanuge fahum wadagannawa hidayah libigemwa hataru khalifainge sunnatuga tiyabami hun hifahattashe wa iyyakum nama wa muhdathatil umur dinu geteryang alab wadda kanta takan ad ei bid'a veri kanta ekanta takun tiyabami hun durherive rakkateri washe nama ifada kamaka tiyabami hun karin wash adiwas ehn hadisaka hadis korabani kullu bid'atin dalala komme bid'a ki ei gellun deni vikameke wa kullu dalalatin fin nar adi komme gellani vikamaki ei naraka geterega wa kamake ad bid'a veriya bid'a hedumun ege mane ki Allah
Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daskod devwa fa nuwa kame eenayan amilyan ige kama da'wa kurun fadakame sabaki eena ebuna kahala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme rangala kannune diinuge kankam bayan kod devwa foti timanna mi bunaninu hiye mikamugo oi rangaluge ehembi ma timanna mi bunago takanta kurashu at hagigata دين بني فريها مكرباف سورة المائدة تمنا آية الله وحي كربني اليوم أكملت لكم دينكم ميادو تمن الله كاره تيباميهن دين فريها مكربافهم حجة الوداع قدوه الله وحي كربني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ميادو تيباميهن دين تيباميهن التكا تمن الله فريهم كدبا فيما أدي تمن الله نعمة تيباميهن فريهم كدبا فيما أدي إسلام دين أي تيباميهن دين كمغا تمن الله روحي وديكم فيما أد إهبي ما بدعة هذا ميها بنا كهذا دينوغا كانكان أدي فريهم نويه أتي مي آياتوغا ميواني دين فريهم كربا فواكما إهنما بدعة بريا بنا كهذا دينوغا كانكان ادي موليكم فريهم نوي فريهم واني تيمن ميبونا غوتات تيكانتتا كوريمه එහෙම වීම එහි සාබුන් එයි වරන් නොරකා තරිකමෙ තෙරිය එමිහකු ඒ වෙට්ටිගෙන් දනි අත් බිදුආ එයි අරබි බහුගේ ගොතුම් බුනාකම වණිනවා බිදුආ කි එයි කුරින් නෙක්කමෙන් එකම් ෆෂාගෙන් නුවත එකම් දීනුගේ තෙරිය නුවත එකමෙගේ තෙරිය වෙද්දුම මිකියනි බිදුආ سورة البقرة ستة ستارة ون آياتك الله وحيك ربا فوي بديع السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى كي أودا بين كورين وجود غنتيس يا إفد إتشنوانيس إتكتي ألفس أفدوي فراته إهم بيجي ميواني بديع معنى كي كوري غنته أودا بيم يا إفد إتشبسنه إهم نمس الله سبحانه وتعالى أودا بين أفدوي أد إهم يما بدو عمريا يكبس إيرا بدو عمريا كمكية سببكي دينو غنيك كمن إيرا أميليان إيجاد كوغن دينو غتريا بداتي إهم بيجن إيرا بدو عمريا كمكيين أد شرعي اصطلاحه بدو عاج بانيكي دينو غا إكمك إبس أصلن نكمة دينو غتريا بدا بدو مكية نمه مثال كبنا كما بنينما ميها كو ذكر كرام وجه بكين الله 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 نوتا الودود 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 ميغوتا الله سبحانه وتعالى کا اسم فلته وترن اسم فل مينا هورگن لمباتن راغ مكياني එකබකෝ හගීගතකි ذكر كرون اي دينوغا ورما كم ehennam migota الله 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 الودود 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 ميغوتا Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulu raga migota kiun ei dhikr kurum terega himane kamannu ad dhikr kurum bani ei Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daskod devwa fa gota dhikr kurima ei shar'i gotum kurbe dhikraki ehennamas molukollumu ge gotum ena amille midennabi kahala gotaka kanta kofikama baninama ekame begedani bid'a ge tere البدعة هوري تفات وترتا اغتم فرتم وتركي الدين كتري بد بدعة كتري فرتم وتركي عقدي غتم بدعة مثالك بغو فرد فاوا باي مذهب تو مثالك جهمين نوت معتزلة مفدا باي فرقات نوت مفدا باي باميهم اميهم عقيدة اي عقدي غتم بدعة مالكي اميهم اهل السنة جماعة نوت رسول صلى الله عليه وسلم عقيدة خلاف اميلن اميهم افدا فوا عقيدة اميهم قبول كرم انني اهم بكن يمكني عقدي غتم بدعة دوانا وتركي علوكم غتريا بدعة ودو مثالك الله سبحانه وتعالى شرع كربا فنوا علوكم شرع اميليا شرع كرم مفدا كانت تفاعت باتك بهيجمبه أتفرتم بايكي أي ألوكاموجا أصلك جتريا كامه بدو شريعتوجا أصل نوا كامن ألوكاموجا تريا بدو مثالك الدنوا كام بنينما
ಶರ್ಉಗಾ ನೆನ್ ನಮಾದೆ ನುವತ ಶರ್ಉಗಾ ನೆ ರೋದೆ ಎಮಿಹಕು ಅಮಿಲ್ಲೆಯ ಶರ್ಉಕೊಗ್ಗೆನ್ ಹಿಫು ನುವತ ಶರ್ಉಗ ಫಾಹಗ ಕುರ ನುಜೆಹೆ ಈದೆ ಫಾಹಗ ಕುರು ಮಿಸಾಲಕ ದನ್ನವಾ ಕಮ ಬಣೀನಮ ಉಫಂದುವಸ್ ಫಾಹ ಕುರು ಅದ್ ಉಫಂದುವಸ್ ಫಾಹ ಕುರು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲು ಹೇಯೋ ಕರುನುಗೆ ತಿಂಗ್ ಕರುನುಗೆ ಬೇಕಲು ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕಲಕು ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ದರಿನ್ನವ್ವೆಸ್ ನುವತ ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಗಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆಸ್ ಉಫಂದುವಸ್ ಫಾಹ ಕುರವಾಫೆ ಎನ್ನುವೆ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಮಿಗೊತ ಉಫಂದುವಸ್ ಫಾಹ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕು ವಕಿ ದುವಹೆಂ ಅಮಿಲ್ಲೆಂ ಈದಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಹ ಕುರ ಕುರುಂ ಎಯಿ ಅಳುಕಮುಗೆ ತೆರೆಯ ಬೆದ್ದೆ ಬಿದುಆ ದೆವನ ಕಮಕಿ ಶರ್ಉ ಕುರೈಫಾವ ಅಳುಕಮ್ಮೆಗೆ ತೆರೆಯ ಕಮೆಂ ಇತುರು ಕುರು ಮಿಸಾಲಕ ದನ್ನವಾ ಕಮ ಬಣೀನವ ಮೆಂದುರು ನಮಾದು ಅಸುರು ನಮಾದು ಗಮೆನನಿ ಹತರ ರೊಕೊಯ್ ಎಹೆನ್ ನಮಸ್ ಎಮೀಹಕು ಮೊಳುಕೊಲ್ಲಂ ವೆಗೆಂ ಫಸ್ರಕೈ ಕುರಿ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಫಸ್ರಕೈ ಕೊಫಿ ಕಮ ಬಣೀನವ ಏನಗೆ ಮುಳಿ ನಮಾದು ಎಕ್ಕೊ ಬಾತುಲ್ ವೆಗೆಂ ದಿ ಸಬಕಿ ಎ ಅಳುಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಏನ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಮೆಂ ಈಜಾದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ವದ್ದಾಫ ವಾತೀವೆ ತಿಮ್ಮನ ವತ್ತರಕಿ ಶರ್ಉ ಕುರೈಫಾವ ಅಳುಕಮೆ ಕುರ ಗೊತುಗೆ ತೆರೆಯ ಬಿದುಆ ವೆದ್ದು ಮಿಸಾಲಕ ನಮಾದುಗೆ ಫಹುಂ ದಿಕುರ್ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಾರುಗ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾ ಅಡುಹರು ಕೊ ಕಿಯಾಫ ಫಹತುಂ ಮೌಮೂಮುಂ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾಯ ಎವ್ವರ ಅದ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಫದ ಮನ್ಸರೆಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕ ನುಫೆನೆ ಎಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಬೈ ಬೇರು ಕೌಮ್ ತಹುಗ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾಗ ಅಡುದಶುಂ ಎರ್ ರಾಗಕಂ ಹುರಿಹಾ ಮೌಮೂಮುಂ ದಿಕುರ್ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಮುಂಗೆಂದೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ದೀನುಗ ಶರ್ಉವೆಗೆಂಬ ಕಮೆನ್ನು ಮಿಫದ ಕಂಕಮುಗೆ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಕ ಮಿಕೇನಿ ಶರ್ಉ ಕುರೈಫಾವ ಅಳುಕಮ್ಮಿಗೆ ತೆರೆಯ ನುವತ ಅಳುಕಂ ಕುರ ಗೊತುಗೆ ತೆರೆಯ ಬಿದುಆವೆರಿ ಅಮಲೆ ವೆದ್ದುಬೆ ಅದ್ ಅನಿಬ್ಬತ್ತರಕಿ ಶರಿಯಾತುಗ ಕಂಡ ಎಳಿಫಾವ ಅಳುಕಮೆ ಎಕಂ ಕುರಂ ಒನ್ನ ವಗುತು ನೂಂ ಎಹೆಂ ವಗುತೆಗ್ಗ ಕುರುಂ ಅದ್ ಎಯ್ಯಸ್ ಮಶ್ರೂವೆಗೆಂಬ ಕಮೆನ್ನು ಮಿಸಾಲಕ ದನ್ನವಾ ಕಮ ಬಣೀನಮ ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಸುನ್ನೆರ್ ರೋದ ಹಿಫುಂ ವರಂ ಮಾಯ್ಕಮ ಎಹೆನ್ನಬಸ್ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಶಾಬಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫನರವನ ದುವಸ್ ಖಾಸಕೊಗ್ಗೆಂ ಎದುವಹು ಇವ ರೋದ ಹಿಫ ನುವತ ಶಾಬಾನ್ ಮಹುಗೆ ರೇಗಣುಗೆ ವಗುತು ಎಯಿ ಖಾಸ ವಗುತೆಕ್ಕಮುಗ ಬಲಾಗೆಂ ಇಬ ನಮಾದೆ ಕುರೆ ಅಳುಕಂತ ಕುರೆ ಅದ್ ದಿಕುರು ಕುರುಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ರೋದ ಹಿಫುಂ ವರಂ ಮಾಯ್ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ವಕಿಂ ಖಾಸಕೊ ಶಾಬಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫನರವನ ದುವಸ್ ಅಳುಕಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಖಾಸ ಕುರಾಕಂ ಅಳುವರ್ ಮೆನ್ನಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ದಲೀಲೆ ಲಿಬಿಫೆನ್ನೆ ಎಹಮಿಮ ದಲೀಲೆ ಲಿಬಿಫ ನೆಕ್ಕಮ ಬಣೀನಮ ಎದುವಸ್ ಎಗೊತಂ ಖಾಸ ಕೊಫಿಕಮ ಬಣೀನಮ ಏಕಂ ವಗಿಂದಾನಿ ಬಿದುಆಗೆ ತೆರೆಯ ಅದೆನ್ ಬಿದುಆಗೆ ಹುಕುಮ ಬಲಾ ಇರುಗ ದೀನುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಅಲ ಕಮೆ ಬೆದ್ದುಮಕ್ಕಿ ಎಯಿ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬ ಹರಾಮ್ ಕಮೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ಇಯ್ಯಾಕುಂ ವ ಮುಹ್ದಥಾತಿಲ್ ಉಮೂರ್ ನಮ ಕೆಬಾಮಿಂ ದೀನುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಅಲ ಕಮೆ ಬೆದ್ದುಮಾ ಮೆದುಗ ಸಮಾಲುವೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವಾಶೆ ಫ ಇನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಮುಹ್ದಥತಿನ್ ಬಿದ್ಅ ಎಗೊತಂ ಅಲಂ ಉಫೆದ್ದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಬಿದ್ಅಯಕೆ ವ ಕುಲ್ಲು ಬಿದ್ಅತಿನ್ ದಲಾಲ وكل بدعة ضلالة أدي كم بدعة أي جلن بكمك وكل ضلالة في النار أدي كم جلن بكمك أي نرك جتريج وكمك إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني من أحدث في أمرنا هذا فهو رد تمام من جب مدينو كتريان على كم بدأ في كم بني نما إكم بني إكم أفد ميهك رد بجن مانه كي إكم كي أي الله سبحانه وتعالى حضرتك إبس درما ثواب ميهك دبانا كم نون إكم ميهك رد بجن به أد مي دليل تهوج عليك أرغون من ده بجن دني ألوكم عقيدة كتريا بدو عبد مكي أي حرام بجن باكمك ಅದ್ ಹರಾಮ್ ಕಮೆ ಕಮುಗ ವೀನಮಸ್ ಏಗೆ ವತ್ತರುಂ ಹರಾಮ್ ಕಮುಗೆ ಬೊಡುಕಮ ಕುಡಕಂ ತಫಾತುವೆಗೆಂ ಆದೆ ಅದ್ ಬೈ ಬಿದುಆಕಿ ಎ ಬಿದುಆಗೆ ಸಬಬುಂ ಮೀಹಾ ದೀನುಂ ಬೇರುವೆಗೆಂ ದಾಫದ ಕುಫುರು ವೆರಿ ಬಿದುಆ ಮಿಸಾಲಕ ದನ್ನವಾ ಕಮ ವಣೀನಮ ಕಬುರ್ ವಶಾಗೆಂ ತವಾಫ್ ಕುರುಂ ನುವತ ಜಿಯಾರತ ನದುರುಬುನು ನುವತ
ziyarata qurban kurun nuwata maruwafawa mihega faratu madadan ehiterikaman edu ad baruwafa miha ene konkamatta koddeveni ena ebenum iba benum ve diritibi mihun ene taka he du'a kadunun ene namuga sadaqa kurun egotan ena kankama benu ve fa ovva algun men gos majita ge gatuga Allahu ge hadratuga meveni kamen dannawadi bala shakiyafa egota kanta kurima ekamaki ei bid'aen ad efada bid'a ki ei emiha ekan kuramiha dinum beru vegen da fada bid'a ad bid'a ge terega faafe ka veda fada kanta tabsimene misala kaddanna wani nama bayb mihun shahwani edun verikan dakkurumuge beenumuga hoja kon hada ad hagigatuga mifada kanta takkurun ei insanaage hashiganan amille deve aniyaverikame ehbima efada kanta takkurun ei ebbes haregga islam din marhaba kiya kanta take nu imam shatibi rahimahullahu taala ekalek faanuge al i'tisam namaka kiyunu fatuga bid'aage darajata bayan kurabamu diuva fave furtama kamaki emihege bid'a verikamuge sawbun e bid'a verikan sirru kurma i'lan kurumuge gotun emiha ku tafatuwe ad emihege bid'a faalu ko ehemmi honnan i'lan ko kanta kurakama walinama emihege bid'a ge sawbun ehemmi hon enage bid'a kopi ko emihaya tabawun ei ekashige bakama ehennamas emiha ko amillen ekan ko sirru kollagen hunnakama walinama ehemmi honnaka ege nurakkaateri kama nuforana ehemmima bid'a i'lan kogen kurami hunna sirrun kurami hunna tafatuwegen wakaman imam shatibi rahimahullahu taala vidalwan devana wattaraka vidalwani emihege bid'ayan ehemmi hunna da'wat de mihaya adi ehemmi hunna da'wat nude mihun bes tafate sabaki da'wat nude mihage bid'a verikan kopi kurane ebbes miha kunuenne ehennames mistakunnan ene e kuragotan ene hada da'wat bid'ata qabul kurman ehemmi hunna gowana kama baninama ege maneki waran nurakkater daraje kan edani sabaki ehemmi hum bes ena magufraddan masake kurveti timmana wattaraki emihege bid'a ki ei kufru ma nuumuge gotun tafat bid'a ad kufru war bid'a nama Allah subhanahu wa ta'ala ga azab emihaka demi hunnan adi emihaku islam dinun beeruwegen bes dana ehennamas kufur wari bid'a kan nuwejje kama baninama emihaku dinun beeruwegen nudana emihaku tawbabum ekan nimiguni kufur wari bid'a kama baninama emihaku marumuge kurin tawba wanjehena tawba nuwejje kama baninama emihaku wani kafirunge terega ehennamas dinun beeru nuwafata bid'a kama baninama emihaku dinun beeren nuwana emihaku ei bodu faafe kurmatiga maruwegen dia mihaka wegen dana ad Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula adi idahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amur fuluge kuriyan ebbes amure ebbes kame nuneruma Allah subhanahu wa ta'ala mitanu mi aya fattamu wahyi qur amru qurabani la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih tiyabami hum Allah rasula ga amru fluge kuriya ehen ebbes kame nunereshe admige ehem misalan ilmurin faha qurba fabe ei haram kamen halal kurun nuwata halal kamen haram kurun ad Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani al halalu bayyinun wal haramu bayyinun halal kan tabani bayan kurabba fe adi haram kan tabbeswani bayan kurabba fe ehmima kandeligen halal kamege gotugo ikkamen haram kurun nuwata haram kamege gotugo kamen halal kurun min komme kamaki ei ekamege sawbun emihaku dinum beerwegen dana kantatta at misura fattawmun Allah subhanahu wa ta'ala wani mu'minunna ribeti mativeri akhlaq daskod devafa ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnawani ko ekareg faanu ge ra'ye nuwata ekareg faanu ge khiyal fulen hodu men neti ebbes kame nunimmuma ekareg faanu ge ashabe kalunna amur kuravafa adi komme kame gaves Allah ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawafa gota ekame kurma gada ala masake kurma mi ayatu game wani angawafa
ad Allah rasula sallallahu alaihi wasallam ge amur fule kamegga ovejje kama baninama emihege amilla visnun ekama buren iskurumaki ei kogge bana kamennun sawbaki mi ayatuges Allah mi angawani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih Allah rasulage amur fuluge kuriya tiyabami hun evves kame nunereshe Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat ga ade Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi kama kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba idikolo hadafi miha kufiyawa timankaleg faanuga ummatuge komme miha kiwes ei suwaruge wannana mihike qalu ya rasulullah wa man ya'ba ad hinduga ashabe kanu danawani Allah rasulay idikolo hadafi miha ki kobahiye hadis korabani man ata'ani dakhala al-jannah timankaleg faana kiyamangam fi miha suwaruge wadijje wa man asani faqad aba adi timankaleg faanan uredijje kama baninama e mihako e wani dekolo hedi mihonge terege ehem wima efada kama ei evves halegga koggem baane kantatta kennu komme kame gaves rabiya sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnawa irugaves adi ekaleg faan suwaruge wadagatuma fahu gaves ekaleg faanuge sunnatun ekame fennen ovejje kama baninama ekaleg faan ei algon menge namuna ekamuga balajje أذكر القرآن الله سبحانه وتعالى وحي كربا فبه قل كالفان ودال واشي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كالفان ودال واشي تيباميهم الله سبحانه وتعالى ذك لوبي واكما بنينما فاتبعوني تمن رسول صلى الله عليه وسلم تبع واشي مالك تمن رسول صلى الله عليه وسلم كانت كربا غوتا تيباميهم كانت كراش أي tiyabami Allah subhanahu wa ta'ala deke lobi wa kama baninama ad ege natija ka bani kon kamato rasul sallallahu alaihi wasallam nama taba wajje kama baninama ege natija kama bani yuhibbukumullah Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami deke lobi wodigem wane wa yaghfir lakum dhunubakum adi Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami gafafata fusawad wane wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ki gina faafa fusawa oga wanta ilahe qul kalifan widal washe ati'u Allah war rasul tiyabamihum Allah rasula yakiman tarwashe fa in tawallaw tiyabamihum furagas di kama baninama Allah rasula ga amur fula tiyabamihum furagas di kama baninama fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah subhanahu wa ta'ala kafirun deke lobi wodigen nuwe Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala vidal wafawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnabi iruga ekaleg faanan ihtiram ada kuri fadang ekaleg faan suwaruge wadagatuma fahugaves ekaleg faanan ihtiram ada kuranje ekaleg faan suwaruge wadagatuma fahugaves duniyega hunnabi iruga ekaleg faan hadis kurabba fawa basfulu tak amul kurumuga evves tafatenne ad misala kaddanwa kama maninama mizamanu gakit rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnawagen algon menna kamen amur korbum fada kamen ei ekaleg faan ga haya puluga ekaleg faan ga ashabe kalunna kurabba fawa amur flutaki ehbima ekaleg faan ga sunnatum waki gotaka kame fennan obba ekan du kolluma fahuga algon men amilla goten hadafi kama baninama ei ek gotaka bes rangalu gotakan ekan begen nudan ad Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amur fluge kuriya ebbes kamen nunerumang amur kurabuma fahuga dem yangawani wattaqullah tiyabamihum Allah subhanahu wa ta'ala ya taqwa wariwashe ad mitanuga miwani amu kama kafahu khassa kame dhikr kurabafa sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala adi ilahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amur fluge kuriya kamen nunerumaki ei amur fuluge kuriya kamen nerumaki ei taqwa beri wuma fushu arakame ehem wima ekan nukurumang amur kurabuma fahuga demmi angabani tiyabamihum Allah taqwa beri washe at taqwa ge mane ki kobakama adi taqwa libe foni mewa ki kobakama mikan kamuge tafsil takang insya Allah taala dengan rega algon dana
miha hisabum mirege dars nimmalani Allah subhanahu wa ta'ala algon min emmennaki heyobas saha heyobas qabul kurabe kam gala bash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.